laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim. qala almuallifu rahimahullah wa an abi almukhtari الطائي عن ابن أخي الحارث الأعوري قال مررت بالمسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. قلت فما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قوله لا تزيغ به الأهواء يعني لا يصير بسببه مبتدعا ضالا. وقوله لا تلتبس به الألسن أي لا يختلط به غيره بحيث يشبهه ويلتبس الحق بالباطل. وقال تعالى وإنا له لحافظون. بماكي عن أبي المختار الطائي اتما بيدو عن ابن أخي الحارث الأعور قال بماكي مررت بالمسجد مرونك جولرده فإذا الناس يخوضون في الأحاديث تويم ببنه بجنب حديثا جنلادو عليه الصلاة والسلام. معنى مودون هب جنب حديثا جنب ولي حديثا جنن مري معناجي go onno jiya e muɗum ɗettugol hadisaje ɗe tawata ko hadisaje selluɗe ɗen lo'ina ɗen ɗon ɗetta hadisaje lo'uɗe ɗen sellina ɗen ɗon. ɗum ko naw'un min anwa'i al-khawdi fi al-ahadis. ɗum woni tad'ifu as-sahiha wa tashihu ad-da'ifa. sellingol lo'uɗe ɗen ha gasa lo'ina hadisaje ɗe tawata ko selluɗe ɗen. no jiya e min anwa'i al-khawdi fi al-ahadith e noneji jumpugol e hadisaje ɗen natugol e ɗeɗo ɗe tawata ko hadisaje lo'uɗe ɗen ɗetta ɗen ɗon hadisaje ha gasa maha shubuhaji muɗum ɗin e majje. ɗum woni al-istidlalu bil ahadithi الضعيفة وترك الصحيحة. دلنورغول حديثاجي دي تاواتا كو لودé دين ترتو حديثاجي دي تاواتا كو حديثاجي سلودé دين. نجي الخوض في الأحاديث ناتغول اي حديثاجي دي تاواتا كو دي أحاديث صحيحة kono tawa kanko neɗɗanke on lam yafham ma'naha wa yufassiruha bighayri ma'aniha. ettugol hadisaji sellude ha gasa kanko neɗɗon o firira ɗe noneji firoji ɗi tawata no lutodiri e ma'na kañum ɗen ɗon hadisaje ko ɗe firirako. ɓe maki fadakhaltu on sati min naati
ala aliyin radiyallahu anhu mi ari mi tawi Ali ibni Abi Talib fa qultu mi wi ya amira almuminin ko onon yo yeesojo gomɗinɓe ɓe ala tara ene o yi ali anna annasa wonde yimɓe ɓen qad gomɗi khaadu ɓe jumpi fil ahadisi e nder hadisaje ɗen ɓe natiri e hadisaje ɗen laawol ngol tawata wana shar'inagol laawol ngol tawata wana laawol moƴƴol qala kamɓe Ali ibni Abi Talib radiyallahu anhu ɓe maaki awa qad fa'aluha e ɓe waɗi ɗum qultu mi wi na'am ɓe waɗi qala kamɓe Ali ibni Abi Talib radiyallahu anhu ɓe maaki fa inni no min سمعت منني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هبماك إنها ستكون فتنة كبلت دي لا تويت فتنة أري الله نلارو عليه الصلاة والسلام نبنغني في فتنة حديث جماعة بدولو دي hollay ɗe wonde fitnaji aroyay e ɗeɗo mofte joni noon fitna ɗeɗo mofte no jeeya e fitnaji ɓurɗi ɗi mawnude e fitnaji ɗeɗo mofte fitnaji tati fitnaji tati al ula hiya fitnatul mal fitna arano on ko fitna jawdi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu hadhihi l umma walla wa fitnatu ummati almal ɓe maki mofte kala mofte no woodi jarrabuye mo ɓe jarri borte hara ko on ɗon jarrabuye ɓuri mawnude ko ɓe jarri borte kon fof ɓe maki mofte anden noon kamɓe ko jawdi ndin ɗum waɗi ndaren hannde woɓɓe no wakkili shirkangol allahu azza wa jalla li yajidul maala fiyo ɓe heɓu jawdi woɓɓe no wakkili warugol baabe maɓɓe jibinɗoɓe on li yajidul maala woɓɓe no wakkili warugol nene maɓɓe sawuɗo ɓe jibini ɓe muynini ɓe bambi ɓe ha enti ɓe dankiɓe ha ɓe fotino ɓe fotata noon fi ndiɗo jawdi woɓɓe no wakkili warugol ɓengu mum fi jawdi woɓɓe no wakkili ɗettugol ɓiɗɗo muɗum okka sanamu fi jawdi e ko wona ɗiɗo laaɓi woɓɓe no wakkili jattugol goɗɗo ko o yangi fi kañum yo wiye heeɓi jawdi ko none wo none no ɓe heɓirta jawdi ndin wano kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makir noon e hadith go ɓe maki aroyey e zamanu e mofte anden neɗɗo on haajoytake si wona yogaɓe e maɓɓe ɓen ɓe allahu dandi haajoytake neɗɗanke on ko honno o heɓirta mbuuɗi ko honno o moɓirta ndi ko mapintamo o ko ndi heɓike amma honno ndi heɓorta kanko neɗɗo la yubaali ha nahnu fi الزمن المشار إليه هنا كان زمن الزمن الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه نحن نعيش فيه نوغو فتنة الثانية فتنة النساء كم بين الله عليه الصلاة والسلام بماكي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء mi accali ɓaawo an fitna mo tawata ko lorrowo worɓe mofte an ɗen ɓuri ɓeeɗo sonnaaɓe waɗi si a ndaari yimɓe buyno woodi ko fawata ɓe ɗaɓɓirgol mbuuɗi no ɗaɓɓiri o ko fii sonnaɓe mi annda sino faamaat buyno woodi ko fawata ɓe ɗaɓɓirgol mbuuɗi no ɓe ɗaɓɓiri o ko fii sonnaɓe ɗum waɗi si ɓe maaki fattaku duniya
wattaqu nisa ɓe maki fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa ɓe maki rente waduna rentoɗon e sonnaɓe nde fitna arano mo bani israila atti heɓude on koye sonnaɓe woni ko ɓe rewnana on fitna no mbaren yaasi on hande rewɓe no wayi e yaasi ɓornateriji ko ɓe ɓorni e weeɓitale ɗe ɓeɗo weeɓiti e fisinaji e yeeyitale ɗe ɓe woni yeeyide hoore muɗum si wona ɓe Allah subhanahu wa ta'ala heedi e muɗum ɓe o dandi ɓe ɓano wodi leyɗe gooɗe tawata ko rewɓen immoto e hoore muɗum ara ɗaɓɓira worɓe ɓen zina hara ko rewɓen immoto ara ɗaɓɓira worɓe ɓen zina fitnatu nisa fitna mo tawata ko fitna tammo on ko fitanu shubuhat fitna ɗiɗo shubuhaji ka diina fitna ɗiɗo shubuhaji ka diina ɗum woni fitnatu al a'immati al mudillin ɓeɗo almamiɓe noddanayɓe inde diina kan wono taw haqiqatan na diina kan ɓe woni noddande ko majjineɓe ɗum waɗi si ɓe maaki kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe holli en fi ɓeɗo ɓe tawata ko yimɓe majjineɓe mofte ɗen ka hadis Hudhayfata ibn al-Yamani ɓe jantani en fi du'at ala abwabi jahannam kaɓe jantino fi dakhan arowo ko qawmun min bani jildatina yatakallamuna bi alsinatina ɓe sifiɓe Hudhayfata ibn al-Yamani ɓe maki sifhum li sifanelam ɓen ɓe sifaniɓe Hudhayfa kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ko ɓe du'at ala abwabi jahannama man ajabahum alayha qadhafuhu fiha kala notiɗo ɓe ɗon ɓe naɓay mo ka yite jahannam al a'imma al mudillin ɓe maki wonde inna akhwafa ma akhafu alaykum ko al a'immata al mudillin mi jeyay ko mi ɓuri on hulande onon ɗeɗo mofti an ɓeɗo acciroyteɓe inne ko kamɓe woni yeesoɓe diina kanta ko majjinayɓe ɗiɗon fitnaji tati no jeeya ɓurɗi mawnude ko mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam fittinorteɓe ɗiɗi jeeraniɗi ɗin ko ɗi wiyete fitanu ashahwat o sakkitoro ɗo ko wiyete fitna ashubuhat joni noon naishu fi zamanin mali'in bi fitani shubuhati wa bi fitani ashahwat joni noon tariqatul khuruji min hadhihi alfitani kulliha Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah bimaki fa bil ilmi tutraku shubuhati wa bis sabri tutraku shahawat bimaki fiya rento tertoɗa few shubuhaji ɗin ko gandal ɗaɓɓata haye joni ka yaha tawajiba e heɓatama fiya terto shahwuji ɗin almal wan nisa ko nandi sifa ɗin peji fa bis sabr umuñangal ɓe maki qultu mi wi'i famal makhraju kon tono woni yaltirde nden siɗin fitnaji yari ya rasulallah ko ono yonelaɓe Allah fitnaji nde no ara ko fitnaji niɓɓituɗi ko ɗum waɗi si ɓe maki badiru bil a'mali fitanan ka qita'i leyli l muslimi ɓe maki tinne dey yacce e gollugol dey ɗoyo aroyde fitnaji ɗin ko wannon fitnaji aroyay tawa hiɗi niɓɓiti hiɗi waywa tayre jemma niɓɓituɗo sinamo Allah azza wa jalla holli henere o yiyata ko jalbi e muɗum ka qita'i leyli l muslim ɓe maki yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. e maki ɗin fitnaji si aroyi a wayray goɗɗo bimbita ko onon juulidi subaha hara ko gomɗinɗo nange ngende no mutoya tawa kanko neɗɗo on sara kafiran. ma juuli don few futuro juuli don geeƴe tawa kanko neɗɗon ko o mu'min nde fajiri no feera e hoore makko ta sara kafiran. e maki yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. o ƴetta dina makko kan o yeeyira ka honno piiwoy aduna, jawle aduna e teddule aduna e laamuji muɗum. ɗum ɗo koko neɗɗo haani wattude e le muɗum. Hudayfata ibn al-Yaman ɓe landano mata ya'rifu ar-rajulu annahu qad futina. sa hombo neɗɗo andata wonde fitnaji ɗin hewtimo kanko o fitinama few. ɓe maki ko idha ra'a halalan ma kana yarahu haraman. konko tawata himo laatino himo yi'ayno ɗum no harmi bil adilla bil kitabi was sunna ala fahmi salafil umma. o artoya imanu makko on lowa ha joni taɗin ɗon no dagi e gite makko kanko hande kadi lanni. ɓe maki oɗo e wando fitinama. ko jelano yimɓe wayni han arade lawaraɗo ɓe kelluno hunde kaari no harmi hunde kaari no harmi hunde kaari no harmi. sa wi dalil ɓe addane ayejo qur'ana ɓe addane hadiseje ɓe takkanama ɗon ko nguɗi karmo ko. ono yahaɓe watta wiide ikhtilafu l ulamai rahmatul lil umma. masala tun ko masala khilafiya. simi ɗettiri ɗo la alumu ka walata lumu ni an kadi ka ɗettirɗa ɗum mo kala may jokku haaju muɗum. no hawni ɓe maki ko honto woni yaltirde nden qala nelaɗo maki alayhi salatu wassalam kitabullah deftere allah o nde. ɓe makano ra'yu fulan dey feere kaari ma ra'yul aba'i ma ara'ul ajdad. kitabullah deftere allahu nden. deftere allahu nden inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. lillati hiya aqwam. hol waɗi jomi men tigi haawi ɓe yimɓe ɓe tata ɓe hucci qur'an o wi fa ayna tadhhabun. honto yahto honto on sili lawol qur'ana ila ayna tadhhabun. honto fokketuɗum. ɓe maki fihi no e nden deftere allahu ɗon naba'u ma qablakum. kumpite konko yawti on moftali arani gila adama alayhi salatu wassalam ha hewti annabi isa yeru annabaɓe kañum maynelaɓe ko jomi min sifani en ko o sifani en piiji boyɗo. wa khabaru ma ba'dakum e kumpitte kadi ko aroyta ɓawo mum. yani zamanuji aroyeɗi ɗin son feƴƴi ɗo o hewto o yehi yeeso ko ko tawoyto yeeso ka gaburuji muɗum ko tawoyto ñande dargal e ko nande mum. wa hukmu e ñawore kadi ma baynakum ko woni hakkunde mon kon so lurrino ɗon fama khtalaftum fihi fa hukmuhu ila Allah. wallahu wi wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah. o wi afa hukma al jahiliyati yabghun man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun. wa huwa al faslu ko ndeɗo qur'anare woni sendidirde hakkunde gonga e fenade, hakkunde ko moƴƴi e ko boni, e hakkunde peewal e ɓoylare. laysa bil hazl, nde wonande sama kala. man tarakahu kala tertiɗo qur'anare nden min jabbarin immorde neɗɗo dundarankejo mawnintiniɗo toñowo qasamahullah, allahu on helay mo. no way wo no way kama qasama numrud ibn kan'an wa qasama fir'aun wa qasama haman wa qasama qarun wa qasama bukht nasar wa qasama aba jahlin wa walid ibn al-mughirata wa umayyah ibn khalaf wa adrabihim wa man naha nahwahum wa man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtagha al-huda kala on ɗaɓɓuɗo kadi peewal ngal min ghayrihi
ko wona e mayre adallahu llah allahu majjinaymo kala neɗɗo ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا وهو كونde woni hablullahi almatin ɓoggol allahu tiiɗugol ngol tawata hingol huɓiti fof sa nangi a nangi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa huwa dhikru alhakim konde kadi woni waaju ngu tawata ko waaju ñeñangu laɓɓina pos tawano henti kayre wa huwa siratu almustaqim kayre woni peewal laawol ngol tawata ko laawol feewugol yahaygol ngol haaka aljanna wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil wa huwa alladhi ko kayre woni ndende tawata la tazighu bihi al ahwa'u ɓe firani en ɗum ma'ana on ɗo ay la yasiru bisababihi mubtadi'an dallan ma'ana muɗum ndeɗo alqur'anare kala neɗɗo mo tawata ko jogitiɗo ndeɗo tawa ko kayre o jogiti kanko neɗɗanke on mbeleɗe ɗen e hoore muɗum ɗe oñatamo few yimɓe e jogitade ahwa e mbeleɗe maɓɓe kamɓe sakude ɗin idha tamassakta bilkitabi wassunnati allah azza wa jalla o dandete ɗen mbeleɗe ɗe oñatama ɗe oñatama few si a jogike qur'ana e sunna kala faalaɗo peewal ko ɗi ko ɗo sinelaɗo maki alayhi salatu wassalam taraktu fikum shay'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaba allahi wa sunnati kitaba allahi wa sunnati ɓe maki wala taltabisu bihi l alsun wawatande kadi e jiɓude wawatande jillidirde jiiɓitande ɗenɗe ɗen ɗengal goɗɗo ko wawi yuɓɓude o ko wawi yuɓɓude kanko neɗɗanke on o wawata jiiɓande yimɓe ɓen ndeɗo qur'anare ɓe majjira nde siwana ɓen ɓe tawata ko yimɓe seluɓe nde amma janguɓe faminde ɓen ko kala ko neɗɗo on addi wala yatunaka bi masalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira ana cheikh mouhamad ibne abdul wahab ɓe makir noon on aya ko kala e bid'a ha dargal daro ko kala bid'a mo neɗɗo sinci o ɗetti ayaje qur'ana o wi o wawa mo ɗum annade jomi meɗe wi men addante ko gaynide tippinde goy kono madama a jangguinde a faami kanko allah azza wa jalla o addante ko halkira on subha makko ɗum few o faaminte aya nder ton ko lancira ta neɗɗo bida on o wowlay ha o gayno o sikkat ɗo o dallinori few hela nde wotere nde wonde goɗɗe ɗen arayi an tigui jigoɗa hande gonno ɗe ardi an tigui tawale si a wowli ha a gayni wolde kanko neɗɗo bida on o yitata lawol few ar imam ahmad ko wadduno e yimɓe bida jahmiyankoɓe aɓe dariki ɓe inni qur'ana ko tagade ɓe wi allahu khaliqu kulli shay alqur'anu shay'un walla laysa bi shay imam ahmad ɓe maki alqur'anu shay ɓe wi allahu khaliqu kulli shay'in imam ahmad landiɓe al imamu shafi'i taw wadduno e maɓɓe sifa ɗum bishrinil mirisi en e ko nande sifa maɓɓe ɓaɓe wowli imamu shafi'i landiɓe ɓe maki allah azza wa jalla noon no wi qul ayu shay'in akbaru shahada o wi qulillah allahu makhluq khalaqa nafsahu qul ayu shay'in akbaru shahadatin qulillah imam ahmad e hoore muɗum kamɓe kadi ɓaɓe nangodiri e maɓɓe ɓenno kadi allahu famini ɓe ɓe maki awa
jom meɗen tabaraka wa taala ko wi'i ɗon kon allahu khaliqu kulli shay'in ma'ana on ɗon ko amun yuradu bihi alkhas ko honɗum fanda ɗon ko tagore ko taggako ko ɗaɗi alamo karamo koɓe lajina ɓen ɓe maki allahu khaliqu kulli shay'in makhluqin. imam ahmad ɓe maki awa si tawi o wi ɗon haray kulle shay ko ari o haray ala ko yaltiner ton jomi mi wi'i tudabbiru kulla shay'in bi idni rabbiha hendu ndo imminno ndun e aadin koɓɓen tudabbiru kulla shay'in bi idni rabbiha kulla shay'in ɓe maki hal dabbarati samawati wal ard yawi ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا إذا لا تلتبس به الألسن te neɗɗo mbiɗa ko hoccotoɗo min mina bidaji nadidira ɗi ha gayno o saccaɗi o joɗɗina o sikka o gayni karmo kojo mo tata ko alimun bis sunna so ari o firtira ɗum gotum o paaka o wallina waɗi kanko o ma paaki huwa mutamassikun bil kitabi was sunna kanko ko qur'ana e sunna o jogiti yatakallamu bil wahyayni idan la yatanaqada abadan madama yatakallamu bil wahyayni o firtondirta ko neɗɗo wowlowo ha gasa ɓiƴa piiji nder ton kon firtondirta wala yashba'u minhu al ulama karmo ko ɓen harata kadi e mayre few mana ɓe harata e mayre ko ñande fini wiyeti janguɗa nde o a fama e mayre ko a famano hanke sa ɗettiɗo cortewol hara ko anduɗo firo qur'an bindi a jangingol ɗo qira'atan wa tilawata tadabburin a taskike kikiɗe si a ɗettiti nafsu sura a jangi a taskike a heɓay ko famuɗa ton ko a famano bindi hakada alqur'an woni fiyake mayre wala yakhlaqu ala kathrati raddi kayre ndeno qur'anare ko qur'anare nde tawata e hoore ko nde ɗuuɗi kon radduji fop e hoore yimɓe ɓe tawata ko yimɓe oñiɓe ɓen ko wiyete fenande wonta e mayre abadan kala raddu ko nde ruttata e hoore goɗɗo nde rutta e hoore makko ko laaɓi postawa kadi ko e hoore gonga ko ɗum waɗi si jumi mi wi wala yatunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi ko gonga on tigi men addantama ko ruttiraɓe ɗum ko go firo ɗimmo ngo wala yakhlaqu ala kathrati radd bi ma'ana e hoore ko yimɓe ruttata nde kon fop yimɓe ɓe tawata ko saliɓe ɓen kayre qur'anare nden yaltata e mayre sina gonga kala wowlirowo nde si o wowliray nde ko gonga o wowlirta ko ɗum waɗi hefera ɓen e wowlde ha argol tawanelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe na ɗum ɗo no waɗirni ɗum ɗo no wattitirni joni nde ɗo no satti fefindano men qur'anare go immorde e ma an hara nden ɗon shariaji ɗin no tippiɗi waway feppodirde e ko min wi ko الله وي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين no ko ɗum waɗi an kadi e hoore ba ko ya e to hattirde e tagol an e kefero ko neɓuɗo yewtude fi kaɗo diina fi sharia ko qur'ana yewti ta eto de o jiiɓa ma ɗum ha watta wiide on ɗon aya no duwa dartede wiba ko ihwaniɓe go heɓiri Europe ga ɓe ukkodira fi ko yowodir e fiyake rajmu ɓe wowli ha ɓe ni on rajmu ɗon de hana gollude joni façon on ɗum e diina on ɗon jangi en noon daro enna kamɓe on noddande diina Europe ɗo wonko tarik ramadan mi anda honɗum e honɗum yimɓe ihwani ko ɗum waɗi so tawi Allah subhanahu wa ta'ala da'iman o bugoto sifa ɓe yimɓe jarrabuyeji fiɓe yaltata e muɗum fiyake maɓɓe jiiɓo few
ha jooɗade inna ko a janguɗo diina jooɗoɗa kadi e débat télévisé wo ko a noddanowo diina ya ha inna wonde aya rajmu on haray ɗum ɗon dey tigi tigi rajmu on na ko haani on bo wonma ha darta ayeji ko Allah azza wa jalla wala ihwani noon ko gootum e fof ko ɓe nafsu cheyi daaru nde hoore maɓɓe ɗo kadi Yusuful Qaradawi on kadi kon ɗo wi sakkitorum ɗum wi kanko ɓurin duuɓi nogay kanko ayeji rajmu ɗen o taw on no ñawori rajmu on o tawtaɗo nanano woɓɓe no inna fadilatu cheikh docteur Yusuful Qaradawi docteur ni ɗum neɗɗo simo faala o heɓay ɗo diplôme honɗum tigi def diplôme no waɗi gande goo ko gande balɗama tigi janngayde ha gasa o majji allahu wi wa adallahu llahu ala ilmi allahu majjini mo tawi mo jangi nono Yusuful Qaradawi no faala o janngay ha waare makko nde woola arabu waɗa insan neɗɗo mo tawata Allah azza wa jalla okkimo gandal kon lakinnahu salaha min al ilmi o yaltu e gandal ngal few yo no mbawa waɗi ɗum kanko neɗɗanke o fa atba'ahu sheytan fatwaji makko ɗin no hawni ɗum gan no woɓɓe go kan no jooɗi wona ya innu on ɗon ko bonɗo non na ya innu yimɓe ɓen ta heɗo mo haray koye wakkilo sendidiron ko moƴƴi kon e ko boni kon he kaɗo dina ɓura ko cheikhul islam ɓe maki ko ɓe maki law ma khalaqa llahu al-bukhariya wa musliman lama dayya'a dinahu allahu hay si tagano imamul bukhari e muslim ta dina yeɓotanoko eɗo bukhari e muslim tagede hari islam tabitina ka ari tabitade tabitina imam maliki en koye jungo imam bukhari imam muslim faami dina imam abu hanifa en ko sifa ɓe faami dina la donc dina na neɗɗo darorta addinu biyadillah en nasi faami haray bi si tawi en inni en ɗettanta ɓen ɗon kere aramɓe ɓen kañum ɗettannoɓe si feewi e ɗettananoɓe aɗe wawi yondinade maɓɓe hatta feewe bi isnillahi jalla wa ala waɗi ñande goo waɗi cheikh Souleymane Ar-Ruhayli ɓe jantiɓe maki ñande goo yimɓe jooɗino e humugol dewgal mawɗo goo jooɗi ɗon mawɗo hanafiyankejo mutaassib jokki mazhabu Abu Hanifa on ha wi ko ɗo kanko mo konti kala mo wona on ɗon mazhabu sella yari noon ka humugol dewgal o inni haray ɗo suka on ko yo wi'u mi hewti kam oɗon ɗo yo resinan jiwo mon kaarijo e hoore deftere allahu nden e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam on e hoore mazhabu Abu Hanifa on ɓeya kadi wiya mi waɗiri noon wosina ɗum sellata wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira o yawi yawa o ko onno dewgal hakkunde baaben Abu Hanifa e nene Abu Hanifa sellirno onno ngal ɗon sellirno ari on tuma Abu Hanifa e heɓaka taw sakko ini ala mazhabi Abi Hanifa ka faala mi wiide ngal ɗon sellano fa buhita alladi khasama thumma sakata boni woni alhaali kono dewgal baaben Abu Hanifa ngal e nene Abu Hanifa sellirno ha ɓen no wiyano ɗum ala mazhabi Abi Hanifa ka e yimɓe goo innugol ɗo hi ko ɗo wata yondinade Yusuful Qaradawi en hande subhanallah bal ko mo jokkiɓe woni o borrama e ala ko e ɗeɗo mofte no jeeya ɓurɓe lorrude o sunna nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe Qaradawi en mi anda ko Saida Hawa en Sayyid Qutb en ko nandi sifa maɓɓe ɓe maki wala tanqadi ajaibuhu ko wiyete kaweji qur'ana kon ko tanke hinde jangede no jokkodir hattata tanke hinde jangede no jokkodir ko ɗum wiide nan tanke hiɗa mofte zaman arɗo ɓe sikkay koye maɓɓe ɗon koye fewdo zaman maɓɓe ɗon nde tippi kono kala zaman arɗo ɓe sikkay koye on ɗon zaman nde tippi
wa huwa alladhi lam tantahi aljinnu ko nde woni nde tawata jinnaji ɗin hatta idha sami'atuhu kandi jinnaji ɗin nde ɗi nanno qur'anare nden hatta qalu haɗi wi inna no menen nde sami'na men nani qur'anan jangetende ajaban hawnide ay hawnide juɓɓudi muɗum e laaɓugol muɗum e welugol muɗum e lewñugol mayre yahdi hinde fewna ila rushdi faade e peewal ngal ɗiɗo noon jinnaji ko ɗon tulɗi nani goy na de hay nelaɗo yeƴƴiti alayhi salatu wassalam ɓe maki kono e jinnaji mi noddi on islam o ɗi tawɓe juulude kanɗi ɗi heɗi tum mujarradul istima' kono tawi heɗagol majji on ko heɗande nde tawata ko heɗande taskagol ko annoon falamma hadaruhu qalu ansitu ko ɗon si jomum mi wi wonde fa ida quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu ko ɗon heɓata nafoore nde e jinnaji ɗin kandi ɗi hewtu tun ɗi wi ansitu deƴƴe goɗɗu eɗen nande ɗo goɗɗum ko be taskoɗen ɗum ɗi taski ɗi wi qur'ana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi mubasharatan fa amanna bihi ɗi wiyano dey mayin ha sen hewtu e taskoɗen ndaare est ce que en gonɗina fa amanna bihi waɗi joomi mi wi falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin ɗi nano kadi joni accu haw men jaroɗo taw men jokka ɗo ɗi yawtundi tawoy jinnaji ɗin moji majji o ɗi wiyawa dey menen men nani jangetene nde tawata ko hawnide dey menen noon men gomɗininde goy hinde fewna kadi e laawol peewal ngal tigi ɓe maki man qala bihi kala wowlirɗo nde sadaqa o gongay wan noon kone kalamullah wa man asdaqu min allahi qilan wa man asdaqu min allahi hadithan elaɗo maki alayhi salatu wassalam inna asdaqal hadithi kitabullah wa man amila bihi ujir kala gollitirɗo nde kadi o yoɓete baraji ɗi madama ko ikhlasan wa man da'a ilayhi kala nodduɗo faade e mayre hudiya o fewnete ila siratin mustaqim ɗum ɗo sen ndaari oɗo hadith cheikh al-albani hiɓe loynimo ka da'iful jami kono ma'aniji ko woni e makko kon fop koko selli koko qur'ana on sifa ɗo kon fop no selli fop ko gonga ɓe maki qawluhu makugol maɓɓe la tazigu bihi l ahwa'u on neɗɗo jogitiɗo qur'anare nden e ɗiɗo ɗi tawata ko beele nduruji woni bid'aji ɗin oñatamo yani la yasiru bi sababihi kanko neɗɗo o wonirta sabu qur'anare nden mubtadi'an neɗɗo sincuɗo bid'ayankejo dallan majjuɗo wa qawluhu e mako maɓɓe la taltabisu bihi l alsun jiɓatande kañum ɗen ɗeɗen ay mana muɗum la yahtalitu bihi jillata e mayre gayruhu ko wona e mayre bi haythu yushbihuhu haka tawata ɗum ɗon nanda e mayre abadan wa yaltabisu lhaqqu gonga on jilla bil batili e mere nden ɗum watta wa qala ta'ala allahu to ɗo wi wa inna lahu la hafidun o shi'a porparannoto ɗo inna sahabaɓe waylinde allahu wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidun o wi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi wa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo allahu maki inna ad-dina kaɗo dina de bada'a ka fuɗɗike ghariban ko ka tungaranke wa sayaudu ka sati ruttade kadi ghariban ko ka tungaranke kama bada'a wano ka fuɗɗori noon mana muɗum ɓa ka ari ɓe enni waddi kisum ɓe maki ñande ka yata wo kadi ko noon wonduɓe makka ɓe wiyete yimɓe heyɓe ɗum wona wiyede hande dina hesa wa biyowe famodirtake ari ko ɗum wiyete no joni na ɗum ko gokkoy no yalti no wiiti salafiyanke oy koye famodirtake joni ko ɗum wona wole ko ɗum goɗɗo e yuɓɓoɓe wi
goto e janganakuɓe sunna o wi simi wowli fi tawhidi mi yewti fi muɗum ha laaɓi pos mi wowli fi aqida ha hentike ɓeynalan oɗo ko basiyankejo ni ala muɗum ko jokkuɗo ibni bas simi naati e hadis mi wowli ha laaɓi mi wi ɗum ɗo no selli ɗum ɗo no lo'i mi memata ko lo'i kon ko selli kon tum mi memata eya hatha albaniyun wosi tawile hawri mi inni ko pellet masalaji fiqhu ɗin e hoore muɗum mi seɗayɗi kadi ha laaɓa pos mi innata ko oɗo mazhabu mi jokki mazhabu an on ko alkitabu wa sunna ala fahmi salafi ka selliri wo ko on ɗon mi jogoto ɓe inna oɗo ko uthaymini wosi mi iwi ɗon mi ari mi wi'i wonde oɗo qur'ana kañumma e sunna ko ɗum ɗo gollitirte bida'aji ɗin ko yoɗi sele few ko yoɗi accite few on tigi terto ɗiɗo feddeji majjuɗi fof ɓe nammi fawzaniyo si mi wi'ile wonde yimɓe bida'a ɓen deƴƴatake maɓɓe khawarijuhum wa murji'uhum wa ikhwaniyuhum wa tablighiyuhum wa ɓe innami madkhaliyun wa jamiyun si tawi hawri mi naati e ɓangingol e bonnitugol ɗiɗo qawaiduji kamɓe ikhwanil muslimin mi ɓanginiɗi hattirde ɓangingol mi holli huttaji maɓɓe bonɗi ɗin kañumma e siyasa maɓɓe bonɗo on ɓe innanmi raslaniyun hakada al umuru tajri koni fiyake o way bada al islamu bada inna ad-dina bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada ɓe maki fatuba malore non wodani lil ghuraba'i ɓeɗo ɓe tawata ko teɓɓen ko tungarankeɓe li sababi tamassukihim bis sunna li sababi tamassukihim bis sunna neɗɗo la taltafit abadan ila al akthariya walakin iltafit ila madha ila al haqqi ta yeƴƴito few ndara ko ɗuuɗi ko yeƴƴito ndara gonga on al haqqu da'iman ma al qalil gonga on abadan wa da'iman ko seeɗaɓe ɓen o wonnata e muɗum ɗon men ko ɗum wa qalilun min ibadiyi shakur saynilaɗum maki alayhi salatu wassalam wonde sataftariqu hadhihi l ummatu ala 73 firqa kulluha fi nnari illa wahid ko 72 firqa o woni qalil ka ko firqa wahida o alhaqu da'iman ma'a alqalil ɗum ko abada ko ni luttirta jom men tigi wi in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah ɓe maki alladhina ko ɓemɓe tawata yuslihuna hiɓe moƴƴina ma afsada nnasu ko yimɓe ɓe bonni kon min ba'di ɓawa min sunnati e sunnago rawahu talha an abihi an jiddihi wa da'afahu al-albani fi da'if al-jami' qala sallallahu alayhi wa sallam kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maake andi oɗo no mari riwaya selluɗon ka en jangguinomo ko fadlul islami ka ewa ɓe maaki man tamassake kala on jogitiɗo bi sunnati sunnagon inda fasadi ummati saga nde mofte an ɗen boni falahu no wodani mo ajru mi'ati shahid joddi yimɓe ɓe tawata ko yanuɓe shahid temedere lakin alhadithu da'if rawahu abu hurairata wa da'afahu al-albani fi da'ifi al-mishkat hadis on ko hadis mo tawata o sella to bitale nelaɗon alayhi salatu wassalam hattendo ala kulli hal ɗum ɗo fof ko fi hon ɗum ɓe eggiri ɗiɗo yani ko fi hollugol e wonde
oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo julɗo jebbiliɗo da'iman kanko yatajarrad lil haqq ko neɗɗo mo tawata ko gonga o woni ko ɗaɓɓitata abadan na yembugol yimɓe ma jembugol pehe o jokkata kanko ko wahyuji ɗin ɗiɗi woni ko jogoto e hoore no aramɓe ɓen famirimo ko ɗum ɗo ko sendu ɗum hakkunde neɗɗo mo tawata ko julɗo jebbelaniɗo Allah azza wa jalla e neɗɗo mo tawata ko shirko par ce que almuslim kanko yanqadu bil wahyayni amma almushrik la yazalu yanqadu bi ara'i rijal neɗɗo mo tawata ko neɗɗo julɗo jebbelaniɗo Allah azza wa jalla islamu timmuɗo tis hara islamu ngappitaki hay hunde kanko ko qur'ana e sunna o jogoto ala fahmi salaf amma neɗɗo shirko ko pehe yimɓe ɓe o yewtirta ɓawa mo ko imma feere babiraɓe e soriraɓe ma kanko ko hoore makko nden taƴanimo ko ɓe maki wa an abil mukhtari الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور قال مررت بالمسجد ما كمرون كجولر فإذا الناس متيم بين يخوضونه بجنب في الأحاديث كحديثات فدخلت منات على علي رضي الله عنه فقلت مبياني بيا أمير المؤمنين كونو يسو جوغم ديم بين ألا ترى أو يآلي أن الناس ونديم بين يخوضون قد قمدي خاضوا بجنبي في الأحاديث كحديثات قال كم علي بن أبي طالب بماك رضي الله عنه أما قد فعلوها بودي نتم قلت مي نعم بودي قال بماك فإني من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني نلاد الله عليه الصلاة والسلام يقوله بماك ألا أنني إنها بلت دي ستكون فتنة لا تويت فتنة قلت مي فما المخرج كهندوني لا تويت فتنة قلت مي فما المخرج كهندوني يلتردني يا رسول الله قال بماك كتاب الله كدفتر الله نك في إنه مير نبأ كمبت ما قبلكم كونوا باومنكم وخبر كمبت ما بعدكم كونت ونيس منكم وحكم يناور ما بينكم كو e woni hakkunde moɗon ko wa huwa alfaslu ko nde woni sendidirde nden hakkunde gonga e fenande laysa bil hazl nde wona sama kalare man tarakahu kala on tertiɗo nde min jabbari ni murde dundarankejo qasamahu llahu allahu on helaymo wa man ibtaga kala on ɗaɓɓuɗo alhuda pewal min gayrihi immorde e goɗɗungo ko wonande adallahu llahu allahu majjinamo وهو حبل الله المتين كاير وني بوغول الله تيدغول هوبيتugol وهو الذكر الحكيم كاير وني واجو تاتا كو نيانغو لابينانغو وهو الصراط المستقيم كاير وني لاول فيوغول وهو الذي كو كاير وني ندند تواتا لا تزيغ به الاهواء deedo belede wawatande oñude few wawata kadi oñude kala on neddo mo tawata ko neddo jogitido ولا تلتبس به الألسن ديدو دن كدي جيباتande جيبande ولا يشبع منه العلماء كرمكو بن كدي هارتا فامغول معناجي ماير ولا يخلق على كثرة الرد كير القرآن رندن هوري مودum eni nde yaltinta ko wona gonga e dow duudugol radduji ɗi wala tanqadi ajaibuhu ko wona non e kaweji mayre on hattata wa huwa alladhi ko kayre woni ndende tawata lam tantahil jinnu jinnaji din hattanoki idha sami'tuhu fawndo dinani nde hatta qalu hadiwi inna no menen sami'na minni qur'anan jangetende ajaban hawnide yahdihi nde fewna ila rushdi faade e pewanga man qala bihi kala wowlirɗo nde sadaqa o gonga ومن عمل به كلا قول تردون أجرا أو يبت ومن دعا إليه كأن ندود فاد إمير هدية وفيونت إلى صراط مستقيم هذا لا والفي ونقول ضعفه الألباني في ضعيف الجامع قولهما كما بلا تزيغ به الأهواء يعني وبفاد لا يصير وانترتاكا كنتم بسببه sabu kañum qur'anare nde mubtadi'an sincuɗo bid'a yankejo ballan majjuɗo
وقوله بماكم لا تلتبسوا به الأهواء أي لا يختلط به جلة مير غيره كوناد بحيث هينك كتوة يشبهه لنند مير ويلتبس الحق غونغ أن جل بالباطل إميرن. وقال تعالى الله تولو وئي وإنا نمن له ونندن لحافظون كمرين بن. وقال صلى الله عليه وسلم نلعن الله ماك إن الدين دين كم بدأ كفؤك غريبا كتنغرانك وسيعود كساتي رتادك غريبا كتنغرانك كما بدأ ونكفؤ فتوبا مال المولى نانغال ودني للغرباء بنت غرانكوبه الذين ينبتوا يصلحون بمؤمن يما أفسد الناس كهم بنكم من بعد باو من سنتي كسنة. رواه طلحة عن أبيه عن جده ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال صلى الله عليه وسلم نلان الله بماك من تمسك بسنتي كلا أنجوغتي سنة أن عند فساد أمتي سانغان مفتي أن بوني فله نودني مؤجر 100 شهيد جدي ينبي شهيد تيمذر. رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف المشكات. لا والكسل كلا والبي والإبانتال